Hello, my name is Markiplier, and welcome to another episode of Five Nights at Freddy's. Ok, saj se šalim, prijatelji, z vami je zopet Muc in ja, danes bomo igrali eno zelo strašljivo, ne tako zelo strašljivo, ampak kar malo strašljivo igrico Five Nights at Freddy's 3. In ja, to igrico obožujem. In ja, upam, da je ta facecam tudi še kar soliden, no. Čeprav tisti ni, ne vem kaj, ampak dobro. Ok, si jim bom dal, če se bo... Ne, to se ne tu. A ja, ne rabiš. Ok, jaz bom dal ta facecam stran, tak. Zdaj še vedno snemam. Ja, zunaj snemam pač, zunaj, ker je lep sončen dan. Ok, veliko... To je... Ne, malo, jaz sem čipčen. Kje je stream trap? Ventilation error, dobro je. Saj bom popravil. Jo, kako vam sran telefon, bog pomagaj. No, reče se... Oh, shit. Uf. Sem se ga znebil. Ste ga vi tudi videli tu zgoraj? Ok, če bom hotel to noč preživeti, bom mogel biti pred kom. Ok, kje si? Tukaj pri vratih ga ni zaenkrat. Dobro. Zaenkrat sem še živ. Dobro, dobro. Tu v bližini je. Vem, da je. Tu v bližini je. Ja. Pravi, že napako. Ker vem, da si tu. Vem, da si tu stream trap. Ne boš me vstrašil. Never. Never. Stream trap. Ne bojim se te, robot. Ne bojim se te, varnostnik v starem zajcu. Ne bojim se te. Stran pojdi. Nisva prijatelji. Purple guy v starem banju. Nisva.
Dobro, preverjamo. Saj bom pol pogledal, nekaj mi je mami pisala. Zdaj snimam. In igram Five Nights at Freddy's. Pet je ura, ok. Shit, v dreku sem. Hitra, daj že. Jo, tu si. Povej, da si tu. Oh shit, tu. Hello. Uf. Fuh. Imam audio za tebe, String Trap. Imam audio. Me slišiš? Ne bojim se te. Yes, bitch. Yes. Pa grem zdaj tu ven. Ok. Nasvidenje.